Irang asina shok-hallaba Lamdam Asida Laktuna Houjik Oiriba Phivam Asi Yengsinbiranaba Manipur Pradesh Congress Committee na Prime Minister Narendra Modi da Ayeeba Cherol ama Pisinkhre. MPCC ki President K Mega Chanchana Khudek piduna Prime Minister ki Office ta Pisinkhre Cherol aduna hai. Mamang chahi ki May 3 dagi Irang mayuk naduna tangdul laitadana leiriba Lamdam Asida Laktuna yengsinbiyo. Prime Minister na karamba matamda Manipur da lakadagi haiduna miyamna khawrang na ngaiduna leinare. Irang asida madam oiraga miyoi kaya gi punse khangu thakta mangkhrabani amade miyoi kaya amana houjik lanjin naduna relief camp ta leiribani. Koki khulai paiba singna drone bombing amade missile capsin bai yauna makhal makha kaya gi landa chatharakpada madam oiraga yamna chawna khudong chadaba mayoknade. Madam aduna miyoi bagi minungsi yengduna state asida amutang laktuna yengsinbiyo amade Irang asi loishinduna mahausagi phibamda hanjin hannaba thawrang lokhatbiyo hainasu Cherol aduda palle. भारत की प्रधानमंत्री की ऑफिस तनी एमओस ऑफिस नी अदुगा अखोई ngasi मणिपुर मियाम की मोट सिजरकांदा प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस का मणिपुर दा अमुक्तंग प्रधानमंत्री जी लाक्पियो हाइदुना अखोइना बाटोन अमा इशन बनी आई बसी ओइना रेना मणिपुर दा होजिक लेरि बसी मे की तांग अहुम 2023 दगी इरांग थोपसिगा मरी लेना अमसु September की तांग अमा 2024 दगी अकन बमोंगा इसी बिना हाई टेक ड्रोन बॉम्बिंग आर्टिफिस बॉम्बार्डिंग असिना सिंह मयाम थोपा अवाना मयाम सिगा मरी लेना मणिपुर मियाम की दमकता for the sake of the humanity मणिपुर मियाम की दमकता खंडीरगा प्रधानमंत्री अमुतंग ताकियो हाइदुना माकी ऑफिस दा डायरेक्ट चंगागा अखोई सिटी पिशन बनी Ayeeba Cherol अमतंग लाखिरबदी मणिपुर इरांग से सोदना लोइसनब ngमगनी न खली